Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Awalia Sulfatur Rohmah, absen gangsal kelas 11 TKJ kali, tahun ajaran 2019-2020, SMK Negeri Setunggal Cilacap, Guru Mapel Ari Trianti. Tembang gambuh, laras pelok patet barang. Sekar gambuh ping catur, kang cinatur, pola kang kelantur, tanpa tutur, katulo-tulo katali, kadaluwarsa katutur, kapatuh pandadi awun. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu.